tövbe günü. Bugün İsa'yı tanıma günü. Bugün müjdeyi yayma günü. Haleluya. Bugün gerçekten Rabbin yüzünü gösterme günü. Hepinizi gerçekten bereketliyim. Hani Rabbi göstermeye geldiniz. Ve onu tanımayanlar onu bilmeyenlere İsa sizi sevgiler istiyor. İsa sizi bekliyor demek istiyor. İsa sizi bugün çağırıyor demek istiyor. İsa sizlere bugün gerçekten davetiyi verdi demek istiyor. Ve bekliyor sizi ki ona gelesiniz. Çünkü sözlere dediği gibi bil ki gelin bana yorgunlar ve yükü ağır olanlar, ben sizlere rahat vereceğim. Ben sizlere dokunacağım. Ben sizleri kurtaracağım. Ben sizleri çamurdan çıkarıp aydınlığa koyacağım. Ben sizleri temizleyip yenileyeceğim diyor. Gelin siz yorgunlar ve yükü ağır olanlar diyor. Gelin siz beni arayanlar. İçinde bugün boşluk olan varsa eğer gerçekten gelsin diyor ki ben dolduracağım. İçinde gerçekten gelen yara varsa diyor gelin ben şifa vereceğim. Eğer içinde fazlalık varsa diyor gelin ben sizlerin yükünü alacağım diyor. Eğer bizler gerçekten İsa'yı kabul etmek istiyorsak, eğer biz gerçekten İsa'yı görmek istiyorsak, eğer içimizdeki boşluğu doldurmak istiyorsak, İsa'ya bağır, İsa'yı çağır ve o hazırdır, gelin senin kalbine dokunsun. O hazırdır, o boşluğu doldursun. O hazırdır, seni yenilesin ve sana yardım etsin. Aleluya. O nebesny Tatko, слава Тебе Боже! Ако този ден ти се нуждаеш от Исус, кажи Исус, те нуждаем се от Теб! Нуждаем се от Теб, Господи! Нуждаем се от Твоето изцеление! Нуждаем се от Твоето докосване! Нуждаем се Ти да запълниш моята празнота! Ако този ден наистина казваш, Исусе, аз съм болен, Той е готов да те изцелява, ако вярваш в това. Ако ти казваш, Исусе, аз съм натоварен, Той е готов да вземе твоя товар. Ако казваш този ден, аз съм болен, аз съм натоварен, аз съм психически натоварен, аз имам проблеми, аз имам семейни затруднения, аз имам финансови затруднения. Исус Христос каза, аз изпълням всяка една твоя нужда, халелуя. Аз съм готов да дойда и да разслабя всяка една твоя нужда. И тази вечер Исус Христос е тук. Исус Христос е на твоята врата и чука на твоята врата, и ако ти отвориш твоята врата, вратата, която е на твоето сърце, Той е готов да влезне там и да живее с теб, и да вечеря с теб, и да те направи свое дете и своят син и дъщеря, да те осинови и да ти даде нов живот, живот, който е наистина изобилен, пълен с радост, пълен с постижения и пълен с обновяване. Амин.